nei tāu fou. Hallelujah. Ya. Tātou amata lava i le tua le nei tāu. Vi ia lava oe ta mai lua lofa malua ngalilei. Mātou whaafitai o mawhamanuina o lusua whamamalu. Wai pa ia lava oe le tua e whamamau. O lo langi lo no whaali au le larurangi nei le no whaanga o lo tuai o au. Ia e mātou te whaafitai atu le tua i lau leo leonga ma lau tau singa i lo mātou wola. Ia wala whai ai le nei aso fau le manuia mai a te oi. Vi ia lau a fio le tua, ta maa, le amatanga o le au unanga por kalame o le nei aso. Mātou te lalafu atu ia te oi, tau tai mai lau a fio i lo mātou wola. E lei lava se mea mātou te mawhai. Pe au noa i mātou ma le whātasi mai o oe a nganga pa ia o lea mātou wala au atu ma le loto mawalalo a fio mai a oe a nganga pa ia e te whetalai, te taitai le nei aso a mata e lau a fio i ua mea uma le manuia o le viinga e tū mau ma fo iatu ia te oe a e nā tia i mātou o tangata whātau wa ia whetalai a oe ta mai le nei aso te tala la mātou whaalongo, whaukula mātou tau tala, whaukula mātou maai, whaukula mātou whaalongo, ia mātou la ngona lo whetalai mai, ia, whaamanuia le whaafonfonga anga, sa moa le atunu peli, ia te oe le vi inga nei māso umai o le whaamavau, whaamangalo mātou tangata anga sala le tua, i le toto Iesu, Keriso le li whaola wole ma bala awa tuai, ia, amene ma amene, ia, ia le tua le nei tai a fau, e o whalofa ma whataru whatuai i le ala whai mai whanunga le rei o se o tātou atu nuku o Samoa, ia, so i fua manuia, langi ma, ia, ala whai maia, i le tai a fau, mai lo tātou tapa au sili o i le langi, ia whataru whatu i lau o nanga, i le nei tai au le Klopo Kingdom TV, ma le Port Kalame, mana tua, sau malu tai au, po le morning breakfast, ia, whatalo whatfoi le sunga to ina, ma futa nei tau, e ui le maruru, ia lo vai alawa le manuia o le soifua, le usuai, ma le alfai mai le nei tau, ma lo le soifua manuia te oi te ma. Ia, ma roho le soifua manuia, la sunga i tai, hoi o le pokolame nei asfau, ia, foi per vinga i le tua. Halleluja. Ona o lana tausinga ma lana puipuinga hoi ia le tau soifua ia ma so mātou foi ora tai le tua ua whai foi on tātou wala whai neias fōua ia whai mato e whapopo mai neias ia so le tātou ora ia a o tātou au mau pe lei laro rangi e le tu mau ia ma lo soifua ia ma lo soifua manuia ia te whatalo whatfoi nei tai au e le sunga whatonu o le au nanga nei le sunga e le whaiwhau ia Pastor Mike ia ma lo le alwhai le nei tai au ia le tua ia monim whamaoni le sunga toina o le viinga e fo i le tua mana tua o le malu tai au ai le whaia le malu tai au e te tau o na arwe whai mua toina o le tatalo tatalo ai te le ito whai le pō e te tau fo i ona e wala au le tua i le ala whai mai fo i le tai au e te tau fo i ona to e wha fo i le whawhitai le tua e ala lava le le te talo ia wai le ai ase mesi le te tau ona tātou whai e mafso o tai ei ma le tua ona o le te talo ia pi o au wala i o le whai ona tātou communicator tu le tātou o tu o le tātou tala noa tu sao atu le i le tua pi o ke fongi ia wai mana tua kako ke vidi ka maka ala numero ale tua kama wei kor ia le tua amene o le Jeremia na mo wel numero ale tua ai mana ia o se ata fata tai ele te tau na ngalo ia te oi langa pole arte te le o tātou sa mo e fitu numero au nei usila e telefone numero ai afsilia to la numero sa wole la ai afsilia fo inis la numero ale tua ia ona tau mate le ale loa ia numero ale tua no le tolua tolu mai ke numero ana ia tele numero ia e te tau ona tātou wala au le tua i le TAEAO i le ala whai mai i TAEAO tai tasi a ua tātou te leiloa
ia pe tu manial malolonga po to fanga whengai maso tātou atunu ui le po. A le ala whai mai le tae, o le wawenga sili le o whai le tu e lo soi fua mano mātou ola. O le wha manatu atu fwoi le malu tae au le ne aso. Tolu. Tolu le po, tolu le au. O aso uma mataimi uma. Mana ia hoi lele o le numera. O na ia upu na e tusi. Whai mai wala au mai. O na o tani e toi le e te ui. Ele mata mo fi. Ele peio tangata tātou te wala au atu ai. Ia mau a so ani tūlanga lea. Pe isa utupe, pe isa ulalanga, pe isa mea ai. Ka lo fai. Ke vili mai ngai fuko a wako ki nganga ne ese si ngadu ese me mal fale. Ke vili mai fuko a ese kuale e a inga le anko so ko ruanga sa we su e mai fo ese se ia la wa wako. Ele se mea. Ala ma fanga ri ko ngai la lo mo. A le tua, fai mai. Wala au mai ngo ka dia kulia. Amen. Ele ia se mea fai mai le tua wala au mai se ko kikire ngo ka dia. Mai le tua te wala watu na tali mai le. O lo wala au le tua le po le leo oi. Kadi mai ale tua e leo ia te oi. Ma fua e ona tātou toi ala whai mai i le aso fau. Hallelujah. Ia, lea la o le nei tae au o le aso reili. Whai unga o ngā luenga o le nei vai aso. Ia le tua. Fia fo isi e usul nei tae au. Lau e loa. Ngā fia tā o le lima, whale, ma lo le lau weekend. Vai le lei o le atua. Ai te le iola e whastafa amalostina. Langa o leo mori mana o mai niso le tātou inga e le nei tae au. Mana ia a mata se siva. Au whai atu wale lei. O lea na la asa ale sunga toin. Ai uli atu ai tua. Whai mai anafi. Mana ia e tu runga. Ia leo sa uni sunga toin e tu. Ia le lau nofo. Ia nei tae au whata alofa atu si o tātou inga mafuta mai. Fata alofa atu le moto fianga ese le ala usu le usu po le fale tua ia le fai so fata alofa taro le manuia baby so fo manuia te faltua le TAEAO ia MALØ lava le ono sai au manga duenga ia mo ka miki a vidi mai ia ave mo tamai le aonga ia Ia le li fatalo fatu le songa fai fiau ia fa manu tu tanga le vau ia mafuta mai le nei TAEAO MALØ se fo manu ia pasta ia MALØ se ia le songa ia fuia vai lili ia se fo manu ia le songa fa fereinga MALØ se fo manu ia le tu nei TAEAO fo ia le tu ia 𝚗𝗚𝚙𝚢𝚑 songa ia ace matawaina ia se fo manu ia le nei TAEAO vi ia lava le li ia fa tai le lofa maleanga le lei o lo tātou tua ia o la so i mai fa tua la so i mai fa tua moto be bien vai mai au te politoina o le o mona tu tamati o le pa wale mele fai o le ta pena pusa pipi mo me fa pena mo lo waso ia o le ara tato mosta to pesa Watalo fatu le sunga ya talia lene ia se fo mavia le nei TAEAO ole ole fo vai mai le sunga foi availi se o te fia mata le sa le sunga toi e pe le moli mana o mai so tato ainga ya ole mele fia fa malama ole la a maka ole kokongi o ia ele ko si ia se fo manuia nei tato ainga mafuta mai foi le sunga fa fenga ya eliu ia MALØ pasta le usu ia ole moli mana o le sunga toina i le sunga ya eliu fai mai le sunga ya eliu au te pole o leo maua le urupua se tu lo le mai mo fa fonga se tato tunu o le te tau samia tamale ole urupua ole mele ole urupua ai le mato i tu malo ole kuunga nga o mako ngu ia fa tai lo sunga pa kuku lo ma pa ui ko falaka ko ole kuunga nga ngu ia vi ia le fa ta lo fa masangi lo la ai urupua ia fa tai ole o vai le sunga le au te pole fa ta lo fa tu je uso matua leo mafuta mai a sira nga mosololo ia tau moe ia via le tua tal tono nai malulu Australia ia amo se avanoa ia vili mai ia ara ta tu fa se fatu
se tali le mana o le se tātou ainga ia se sa le sunga toina ia ai le ngata toina ia tātou langa le TAEAO malulu nei New Zealand ia tinga le malulu ai le mawhai o na avesea le alofa tūno le atua i lunga o loto soifua ia mo se watu hola fo i le nei TAEAO ia sa mai ia taui
fia i le li nei TAEAO i pati. Ia, pe lava le meo mafuta mai ai mai mo mai tatou au nanga ma tatou kalame. O le malu TAEAO le nei TAEAO. Ave se tauranga pati i ai le tua le nei TAEAO. Patalo fatu se matu te mafa le ngana. Ia, mafuta mai le nei TAEAO se fumanuia te te asu pou. Pai foi mo so ai ngā luenga wala wina i le tua le soifua. Ia, tai le te talo. Tai le te talo mai, manuia foi mātou uma. Ia, angalele atu le atua i whaiva o wala wina i le atua lo soifua. O le whai mai le whale tua o ianai. Whawhetai tele lava pasta Mike, ma vai lele mo le te talo. Manuia ia. Ai ese lo ua la whai, lo ua la maa losi le TAEAO te fia matamata atu le upo. O lo manuia le sunga toi ina naia. Ia whaftai. Mafuta mai o se tātou a inga le nei TAEAO. Patalo whātu tō whine ia eni. Ia, o leo maua. E leo ia hise laima le lau forward tala le nei TAEAO. Maua tala lo a ngai le sunga al whātonu ia peni amina maluma le lātou au wa. Mo le a onga na talo sangaina se porkalame mo le nei TAEAO fou. O lalua ngai le whātonu ma le lātou au wa lau talo mo 𝚗𝗚𝗏𝗏 po le school ministry. Ngai lufi se tulou le afio anga. Ia, o amanua tatala e le atua. Me ia le ilo tangata vi ia le atua. Moli atu le nganga whaftai mal whamalo ilo sunga whātonu. Ia ono le au nanga foi. Ia la le whaso ma le tamwhai la vea ina. Ola manganga na yalo ma whanau. Ia wai. O ia le take le te apolo. Tamaiti. Take le tamaiti ina ia. Awane i whaalongo tamaiti o lato mātua. Awane i usu sta i le upua le atua. Awane i o tamaiti i le lotu ma le au ngasa. Wana whalongo longo le moli maua se tasi o a fine se tu lopo to fine fo i le aonga. Me o ia ele alu le lotu. O ia ele fia alu le lotu. E fiu na mātua e whangu na ia i TAEAO a sa. Ele tasi atala e whai na mātua o tau. Al moli maua tintiti. E tua mai le lotu. O mai pisa. O mai pisa. Ia, lafo le upsa se tu lole mai mo whafonfonga mai su tātua tunu. Ai pe tai o le conference le na whai. Na whapupula i au na le atua. Ia, le tūlanga ma le whetalainga ma le whinangalo le atua. Pe o i nāna sui ai le ola ma le loto tititilea. E mei nā alua i le wala au. Ma whaamau alalo ailo na loto i luma o le atua. O se muli mau ola foina tā pena ina le alo le atunu. Whalongolongo atu ai, ia, vi ia le atua. Tele mamau lunga se vi inga o le atua. Ia. Ona o ngā ruenga le auso. Ia, vi ia le li. Whatalofa atu ia Rita uila au tuala uta. Ia, whamalulu atu ne i le sa olfa leo ina o lo suafa. Ia, anga le atu le atua. Ia, siva mo Yesu, praise God. Ioe, moni ma whamaoni. O le siva mo le li. Ia, o le vi inga leo le atua. Langa e siva nei mo Yesu. Fai mai le tala tangata. A me e oe wa lea se tu lou le mai mo whafonfonga se tātou. Mua tātou si siva nei ma vei. Ia, siva mo le li. Fai mai. Eo si siva le li le ma fau. Na fai le to olua tā vita i le to ina. Ina ua siva mo le li. Whaafo i le vi inga. Ai fai meina tu ua e le atua. Lona no foali ai a fio mai whaaftau i le vi inga na fai e tā vita. O lea. O fea lava le mea tātou te siva e siva mo le li. Au te poli. Ta lai pea le tala le lei. A vea pea oe mai tātou uma. E whai mamala malama o Yesu 𝚗𝗏𝗏𝗏. E whaasusulu atu. E whaasusulu atu. O pau fo i leo le tūlanga. Hei mai e tuua i e le atua. Lona no foali. Ai a fio mai e whaafeloa i le atoi. Whaafeloa i le vi inga ala na whanau. Au ala tātou te pole, tātou te alalanga, pepese, malangi le vi inga o le atua. Whaatasi ma tātou siva. O le atawa aia o le oli wototo e le atua. I to tonu o lau loto mo mātou loto. Ea tātou te whaafoi whaatasi ai. Le vi inga i lo tātou tapa au silo. Langi whatalofa atu le sunga le whailaunga le tala lei. Sunga ya kaisara aminga au kuso whapeona. Mafuta mai Samoa. Ma lo lava uso e se foi le matango fio fa so ale au ona le tua. E fai ma fa malo si au.
e fangu i le ola au na foi ma le ola vala awina ia i so se manga vai o le ngaruenga ma le tala le leia Iesu Keriso ma lo lava le ona sai uso ia praise the Lord patalo fatu se uso ia Ivan ia te tono a matalia fe au manga ruenga o le neia so uso ia se taimi tātou mafuta ia o le titanu ia ngā leile atua alofa atu i to ina ma lo matua ia ma se tātou ai ngā toa patalo fatu fo se matua ai ngai sa mo mafuta mani TAEAO ia ma ua neile aso soifua o le tua a o le sunga le o ia Colin te tasi fo tātou o ona ia ona le tua ia anga le lei atu le tua le aso soifua le tina ia alofa ngia le tua maua pelo na malos maua le soifua lau le lei ia e whaau ai le vala awina ia matiu te whai te tono ainga amen ia nisi o tātou ainga o mafuta mai le nei TAEAO whatalofa atu le kapiteni ai mainu toi whomanuia ia te oe whale tua ngalo and se mis ia le tua so fo manuia fa to e va ai le sioptina o le kapiteni le langa o telo o faisi malu ru le TAEAO o tu ai le usu o lo tu le TAEAO ia ngalo mana tu le malu TAEAO mana tu le malu TAEAO au nge mis au ne ngalo o na nei fo le po kala me le ai mai o le kapiteni le ma tu te fa mo ia Itali lo sunga toi o le mero susu ia ia vi ele tu le nei TAEAO haleluya ele tua ia so i fo manuia pepenese sai on vitale ia vi ele tu le nei TAEAO fa ftai le mafuta mai ia nisi o su tātou ainga mafuta mai fo ile to fine ia fapaia ia maruru o tu ila loi kala stete ia o le fautuanga lau malu TAEAO ni TAEAO ia va ai le ma se wa i olai pe ia le mafati mu le lo a masalo va i wa le loi kala stete le na tu po le melen ta o ta po kala men na o le na ile si tau le asa fa peona no i lunga lanta va le po ato ile matau tia la na o le anga le o le tua au ai eu te tulo o te le lo po ai se tangata no fo le malos le malulu po a toa fa toa o le lavea ile au ile va bem o i ta tu te lo ai po le ale malulu ai afa ma fana ile tua le mena te ai e matua i matau tia ile ma fa se tangata no fa ma fana se me a le tang a o le tua na te lavea ai ma fa Paolo na ao alofa i lunga ia te oe mai tato uma ia angalele ia tu le tua i le loi kalestete ia me o lo mafuta mai ni so se tato ainga pa talufa tu le uso ia pule fa pena mafuta mai i le moteli sala fai ma lor se fo manuia uso sifio manaia o le sunga ia pule lo ngafa ma le tulanga o va ia le leile o le office fa mosdonga i tosivi ile motu tele sala fai ia ma lolo sai fai fa misi se siaso ia ma lolo sai de valawina ia pata lo fa tu niso tatu ainga ona wa fai asi sawa la nga i lungo tatu wa o le maua tuai ia o le matanga ia fa mga luenga le nia so farai ia fai le mu wa ai sa malu TAEAO au ane ngalo se malu TAEAO e a matai fe au mga luenga le neso o le so farai le foi ia e te tau ona fai mal fai te me uma ia o la ngo nei fai mai tala isi uso mai si tua fa fini tua ia na tale lima se tato fai sin kas au ale va ve koloki ai ka ke au ia malesi tu langa la songa ta ina e pe os farai le tu le to te lo la fai ngaluenga fai mai e MALØ tato wo se pa se tu lo le mai mo fa fonfonga se tato ai o le fautuanga la malu TAEAO alu le pa le ali alu e inu le pa le ali alu e te inu le pa le ali e le ngā te manuia oli lo loto man se fe fo ilo soifua pa alu e te inu le pa le ali alu e te inu le pa le lalolangi se tu lo ia moli mau watu lau por kalambe le nei TAEAO o le sa fu fa ia tu i mātou nei na o i pa tangata e le
Fa malulu atu sa mo lau mai mo fa fonga mai e moli mau atu ile fa maoni o le atua e le matu fa fautuanga e uma atu lo fia ia ai tua ni masei ai alu lai te inu le pale ali le ngata na maua lau i puvai maruru le maua lau mea ai le e te maona le tu le tino se mea ai wa kukaina e matua e siau a inga siau to lua whaatari mai e siau whanau whailau tatalo ma lo a inga inu le tau i puti ma futa i le ali e tango e wha o na oila na upu me te ala ne le si aso e tumu lo loto le oli Amen. E tumu lo loto le oli ai sea nanga fo o lau whanga o e le atua wha inu o e le atua i lana upu o i tatou te i loa i le mata utia o le atua Hallelujah. ia o le mau ma le fautuanga fo i le al tatou por kalami ia ni pia mai nisi fa peo lea ia e watu a fatua lalom fa fautuanga ia o le ava ia le mori mau ale tusi pa ia ma le fionga le atua o le fia i o naanga ma po ula ma me fa pena e le fai le malo le atua mo na tofi. Amen. Alo songa tai. E la sa fautuanga le tulanga le langa e ave fa fautuanga la por kala me malu TAEAO. O ese mai so tatou atu no ma le tulanga le e lo le fina ngalo moni le o le atua langa e pe wo fai fa ta alonga i vai e le tele o tangata. Ya, ka ko wingu ngai e fa mangalo la sa. Ele i ma lie le sila fanga le atua le mai o lona pele o Yesu Keriso. E tongi ola tatou angsala. O se mea na matua i momo le loto le atua o no le vaiti ngā o lona alu. Au le alofa tu no le atua. Na ia au mai a Yesu Keriso. Ina ia maliu. Au ni i whanu i tatou. O le fina ngalo moni na o le atua. Maliu Yesu, masa alo na toto. Fa mangalo i tatou mai fa le tonu mangsala na tatou whaia. O le tūlanga foi lai so tatou atu nuu. Matu pia fa fautuanga le nei TAEAO. E le talonga i vaile ma liu o Yesu Keriso. Alau sunga toina. Amen. O le ola ma le toto o Yesu Keriso. E le ma fai e se tasi o na whaia le tūlanga na whaia i Yesu Keriso. A o le nau ta inga ma le fina ngalo moni o le atua. Ina ia tātou maua leo lai whawawau ma le manuia wa umana tā pena i le atua. Ia, watu e pia whawautuanga nei TAEAO lau por kalame o le malu TAEAO. Ia a whaio e mawhau se pusa pia se tu loure mai mo whawhonga se tātou atunu. Ia, tau ana tu watu i o tafa. E le le le. E le le le. E le tāua i lau soifua ma lo ina. Ia e le tāua i lau tino. Ia a sili lai lea. O oi, mai mātou. O ina e fia nofo i le atua. E fia nofo le atua i tono le fale na. Au fia le fale. Oi. Au ala tātou te whale anga ina le manu o le atua. Atama. Amen. Ia. Ia le atua le nei TAEAO. Ia. Pese me te fia sau noa. Aina sunga to ina. Pasta, vai. Tai peo le mele o e sau noa huli le. O le winga o lau whamtalanga o ile e sa mua ma lau sili le TAEAO nei. E tali o ngata. Ia se whautuanga. E tali o ngata po ile se whautuanga ia i latou tele i tali a Yesu. Le winga na o lau whamtalanga o ile le vai. On e tele tangata latou te loa ia Yesu. Amen. Pat. Latou tele fia tali a ia Yesu. Lele winga o nā mea. O latou le talia le o lana tula fono. Mana polo inga. La le fai mai e tusi le i ane ai se fai mai o te ilo. Nga ke lo o ia. Ai le tausia e ia ana polo inga mana tula fono. O le pepelo mea nga. Amen. So, ko ke le i o tangata latou te iloa i Yesu. Ar fala me la. Latou tele i talia i le upu. Ai talia Yesu. Karia ia o onga ia. Apolo inga matu la folo le tonu i. Ai whalonga foi upo Yesu le mate a Ioane Yesu wha foi upo. Mai Yesu au nei o le hala. Upu moni. Male ola. Mai Ioane mua sai le amatanga le upu.
o le tua foi o le upu. O me reo foi po siku whare i ane mua ua liu tino tangata le upu. Amini. Oi, o Yesu, o wingala lo whamtalanga foi le e taringata e tangata e na te le itali a Yesu. Po na te le itali a iele. Iele upu ma o onga ma polo inga matula fono le tua. Le koko ungo kuspaia. E karinga ka e kanaka se whautuanga. O le tatalo ia. Ia e whai e ale ngaruanga. E whamaire a whiang pai a le tua. E toto e lesi, whasusu e lesi. O lenga ke whaakupuinga. O le akua. Amen. O le nganga a toana le polkalami. Koko mwhasusu. O le whaatupu. O ngā ruenga ngā le tua e whai. E mai mō mani kai hawa ke le kari a Yesu. E le mwhainga mali liua oi. Ngā o le tua e mwhainga whamaruru inga lolo. E ala i le whasoa ko pēo le upo le tua. Inga ia e karia. Lai kumu loku kākala ke loa Yesu. Pan, la ko ke le karia. O le se senga ngā o le loa. Male talia. E kei loa tangata ua ia talia Yesu. Inga ua sui longa ora. Mai lola i o konito. O le ua ia ke wiso. O le tangata fau ia. Amen. Whenga i loa me ta o tangata fau. O le koe ngupia, o le koe ula ula. O le koe alungi whale kalapo, o le koe ua alofa mongi ar ko rua mal whangau male ai. Ala foai umaku inga ngau le whamai e ia. E kartia e lima. Se furu fiku le koe inga ngau le kingonga ia. Wa aila se tangata ua ia, o le koe ingu, o sui le o lama. O le meala na taku o tangata fōu. Ia ai o le angā foi o nei tau nongolongo ina ia tupu lo tato whatu tua pe o le aposkolo ia Roma. E tupu le whakuakua e le tau nongolongo. O loro inga e au ngā kere pokalamengi. Ia mo le tine o ke wiso. Ma o e ngai ke mai moa mai Hallelujah. O ngai ke whai ngā ruenga po whea foi. Ia se kāna malolonga ngai makamaka rea. E whaungaka kaui e kai mea. Ke ue aru e lafi e makamaka mai pokalame. Ia e ke rilo ngau e ngau ia le taimi e le pālangi. Ai kā Lord break. O nai kai mea wangoi. Ia makamaka mai voi lea. Ia watu se upu e whamalosi e oi. Ina ia tupu pe alo whatutua. Awangi pe alo whatutua se i tulo. Ia o le winga ngana hawa pitaranga foi le vai. E taringa ka e kanga kai re maram. Nanga o le kumu loku i tangata la ko ke lo Yesu. Alo fala mila. La ko ke le karia. O le kaini e ke karia ai. A ve alo oi makanga ka fo. Vai le lo fia ke praise mai vi le to Manea, ave be fa tuanga so tato tunu. Mana tua fe mai ese lo le tua, ese lo talia o le tua. Pa talo fa tu neta so tato inga mafuta mai le fa toanga mai le sunga fa fe au ya le lei. Ia mafuta mai fo isa moa, ia fa tua le sunga fa tonu ya sara ma lo le on sai fa tua. Ia o le fa tua ya ana pesta. Ia via le li, ia o le fatua ia sovita, ia soi fo manuia. Oi ai oso mai o matama ia le fai mai ia sunga ia pasta fiu. Pa mole a vili leo, vili leo. Ia leo vala au mai fo ile sunga ia Johnsons. Mai fa mole ke koe fia maka kwa mamule o kare break. Se sa mai se ko inga nga make ko lua. Ia le la tarpese Johnson e fai alo finangalo. Ia ai tu wan mele. Ia kasi nga makan kami. Oh ya. Ya la asi mo replay ya, o ka makan ni palan. Ne ole mala mga amay Johnson. Mga ole live ya. Ya le la sa ko sumantoina da sumantoina.
Hallelujah. Hallelujah. Ja. Lau sunga fai fiau Johnson. Ja, dan tono na wo toi fa. Na wo toi fo I ja. Ile amatai no nga runga. Wo vai mai le mena fina nga loi. Ja. Ka mo mo fai meto ina sama me se o kiseni. Le la ma. Sama me se la. Oh ja, leo fai mai le sunga ya Johnson. Awa te pole, e tālole malolonga umi ia o walatu le watu lau lunch. Ia, lea la maua e ole lunch. Ia, lea la uaru le whatu. Ia, ke la koe wako lau lunch. Mai ta wina le tō tero se tātou ainga sa a mai le nei TAEAO vi ia le atua ia. Whaali ale fia i le pati, o le siva, o le vivi. Pea lava le me te iai, mana tua o lau ngaluenga na e whai. O lau vi inga fo ina e wha fo I le atua. Tele fo ina I o tātou ainga o le maua atu o no le sawa o le aro le internet. Ia. Oi, o lewa mafuta mai le sunga I le whai fi au I atia whau. Soi fo manuia pasta. MALØ, soi fo manuia. Ai se MALØ TAEAO. Tai tonu fo I o lewa fo I ane lewa. Vai mori. O le fautua tua le sunga toina. E lau sunga le whawhenga inga. Mai moli mumu. Pasi le stasi a tu le stasi. Ke o maka marikasi. Ia, vi le tua. MALØ le soi fo manuia le nei TAEAO. Vi le tua. Ia, o si o tātou a inga atoa lava mafuta mai le nei TAEAO. Ia. Oi, ia, I oe whale tua. Poi mai a ngalo. E lo malili le ulo sunga toi. Awa leo fai atu. Ia ngalo, au te pole o leo ta pena le sunga whatonu le pūlou. Pa mawhanawhana le sunga toi. Na pia mai e pokala me nei. Ia, o pole. O ngalo le fai mai o le. O le ulu aia o le pūlou le o le tanga. O ngalo le whape o le I wiwi. O le lata ni. Ia. O le fai mai ia 𝚟𝚑𝚘𝚎𝚘𝚝. Ia whireti e mai. Pe mo mia le sunga toina se panu. Wau te le se panu o le fita. Ia. Malolo inga, asko inga le loko le tua, whkai a pata. Ia whaftai tele lau sunga whai whiau Johnson. Ia o leo whatale atu le sunga toina I tu sai malau sau nuanga. Ta lo le malolonga Ia, a leo whai mai Johnson. Aua te pole le la atu li atu ma le upa. Vai o te pelo hoi mati Mi ia le tua. Ia. Talo ai ono tātou taini whātulanga ina sa mo le atu pele. Ia se wha malosi whaleanganga mo tātou MALØ TAEAO. O le nei lava aso ia. E ele tantonunga. Tele whawhitau, tele whitama whaingatā. Ia o le tangata kiusiano, o le tangata o le atua. Popo le tau au o lo uso. Popo le tau au o lo uso fine. O aise o e lata ane iai. Ia e manatua. E te talia lo Iesu. Ua e alu ma whalau ilo le MALØ le atua. O oe o le whaalau ilo le MALØ le ri. Ai le whaalau ilo le MALØ le ri I tutonu o wharsa I asa. Ai o I aso le vai aso ese me whai batu pe whawhautuanga. Ono o le nei aso le aswhareili. Te le I o luitau. Te le fo I tūlanga o I ele tātou sawaringa. A le tātou mau tutula ma tūtua ai le tūlanga lea. Ia, ona ata leo le te Apollo. A oe le tangata o le atua. A vea oe mawhamunianga. Whai mele tātou whamalosi whaleanganga pon MALØ TAEAO le nei TAEAO. Nai maua le Efeso e whā. Anon whai upolu ono lua fitu. Ia. Au tau ita. Aua le anga salai. Aua ne ingoto le la o ita pea o tau. Aua foi nei tu ina atu e o tau se mea mautu waile ti a Apollo. Amene. O le tātou whamalosi na mo le nei TAEAO. Le ngata I leo le whai unga o ngā ruenga o le niwa yaso. Na wai, o les whareidi. E luatu le stangata whai ngā ruenga. La toi o nā. Tu lou lava le mai mo whawhongwhonga mai. O nā o le naunota inga. O nā tu ana e mā nawa tu e whaawau. O oe nā tangata keusiano. O le tele I o whawhita auri le la whita ia I mtātou. Ia o le whamalosi pon MALØ TAEAO. Mō tātou umale atu nuk pele o Samoa. Ia, wa ai whao songa. O whao songa, e wawe te leo na tupu ai le tūlanga leo le ita.
e vave tele a mana tua foi le ita le tele yo i tu ai nga ita o le ita te nofo ma o i to tono lo loto e le mawhai ona e tali atu ai a ona tumu tatou maua leo le tala whaapea mo tumu le fua ai pā mai pā le tau unga le lei a le maliu ia o sesi tūlanga whapena pai mai le upua le tua a e ita aua ne ianga salai aua fo ine ingoto le la o ita pe tatou aua fo ine te tahala fai te toa lo loto e maua isa vanoa le te apolo o le fai unga neva yaso sa moa le atunu pele ta pungi le fai te toa o tatou loto i le te apolo ai ta tala le fai te toa le na e nofo i Yesu na tu Yesu ma tu i le fai te toa ai lo ta tala e tatou ai mana tua le nofo le tua le ma ye Yesu sa lo Yesu tu i fa penei sa moa e tala ma le fai te toa fa pena umale na una ta inga la malu tae e matu e fa tuanga e matu foi fa malosi fa le nganga e matu foi fa malu tae aua nei tu ua se ava noa o lo loto e mautua le te apolo a eita aua ne ianga salai oli oi le atua a vea oi matangata oli le li a vea oi matangata e fia i le atua a vea foi oi matangata e fia mai ai le atua ia awani i whaatau mo maore ita mai tātou ai a tātou ita awani o tātou wanga salai a ita foi awani ngoto le la o ita pea ia o se whaamalusi nā mo tātou ni TAEAO no tātou teimi atu ina atu le sunga tau ina mo sana whaopopo ia o na whaamai ai leo le tātou au nanga ni ni TAEAO ia tai wai ole upu leo le ita ale kolu wa makai kusi o ale iti ita a kikilo lei foi pui e luona ma fai tau atua ngai piko e la rufu mai awangi e ku wase avangoa mo sakangi awa mention mai masakangi la ro resi ves ngai dano a kikilo la le ita le luma Olonga winga, ole ika, ole mea mai sa iki apolo. Le se mea mai le tua mea le ika. Mai le ula le lalo i fo le si ves le ma fai tau atua. Le fa mea ongi e kua i se mo. Ia langa e le anga kere a mi o kamare. Ole ita ole mea muko i le anga. Kilo i le tula fono. I tua le soto e lus fulu foi upo sifulu tolu. Le fa per kula fonga awa te fasio tangata kula fonga lenga mai a mose pe fai tau le soto lus fu foi kula sfurto le fa mai awa te fasio tangata a ke wa fia mai lo Yesu ile tino sa lo Yesu fai ana awa onga a fai tau le mata yo lima le la onga Yesu foi po lus fu mar foi po lus fu tas mai fa punga fitala inga Yesu fa mai na fai mai e ana mua o le ala winga ngame o le whakau e le upunga Yesu le whakau kula fo na fai mai e ana mua aua e te fasioti tangata o kula fo le ke mo le soto lusfulu fo iupo e skulu tolu le wo a fio mai Yesu li tino o lana launga mua le te maua le matai o lima fai pula lusfulu mal fo iupo lusupas pa mai fai mai e na mua la kau kala kula fo aua e te fasio tangata o upu e Yesu la kau kala Yesu iai o ke fai aku ia o ko e ika i lo uso o le fasio tangata mea me vai le o longa winga e makua uso le fasio tangata ma le ika o le kaimi ai ke ika i lo uso ma le tangata nga wai fasio kia ngaka le wo o mai tua i tu susinga la poskolo pogo i lang kusi le wo mai a Efeso fa mai e awangi ngokole la o ika ai sea langa e mau e lo o le mea ngaka ole o le ita fa moe ma lo le loto fa mangalo ke loka ka i fa nga o le kupule i kongo le fiong pa ia le atua ala ko fa ia me ka ngaka o le ai ngol kupu
o vai le kama selui ko finge o kavika malanga mere ko fai o ngaslo ma fasi o kilo ngos o le umi ana menga mo ku o ale loko o ka le yo por menga ile ikare o ngale aso o lamba nga fai o fasi o kia o makua i umi ku mai foi le fanga o lava le kupu le fanga o kavika mare me Absalom mare no fai no uso makua o amanu ele anga me no fai ai le fa mangalo e Absalom mai amanu nga o ngofo ma koso lo po fingi o tamaro makua ki nga fa kasi e Absalom mo tamaro ai se ki nga amanu no ia le ngofo ma koso lai va ai mai amanu no e makua o lai fia o kuai sio mo so o Absalom ai lo la fa o Absalom me o ki le an kana ku spaia o fasi o ki fo ma fu mai la le mele le o moe le ka moe le ka le fa manga ia mo se o nga mo tato pe le mo ma fa ia e karinga ka e tamata na tele ai so la o nga ke mai kino ke riso ma au fa ko ma au pele ma au po ia o fa ma mo si ni mo ga ko le anga kupu ko nga wala e kupu ko wa o nga kupu ko lo wa inga kupu ko le ka le sia ke bis ole ne mele o le ka ya ata to mala le upu le tu o ka se ma ia fa mangalo luso ia wa esa loko le ai fa pe ngoko le la e moe malika e ko ala mai malika wa ai ka ko ke o moe se si malika malika e ala mai ala e la le fa mangalo luso fa mangalo o le ka ua ke o ka ko moe ku le po le no se si ke o ki woki ale fa mangalo le ke ika even la voi lo la uso malo ko fa fingi nga lua pa mari sunu kiki ku lo i makua le ai faia le le ko fa mangalo faia le ika kuli apo o isa ia o se fautuanga ma se onga ma se moka kultino keris awangi o ka ko fa yese me mau ku ele le kuli le loto fa mangalo male alofa awa ole alofa ia le nga ke afifi mar kula fongo le nga mayams le nga sa mai yesu ia pe sa le to fa man via mele tu ni TAEAO ia ne tu so ange foi le nga pa ia il tino ke riso male o fa tu ni TAEAO ia wa fo tato sabaringa e au ma ruenga leas ia family tele le tu ia mare nga alolo after ina sunga toina man tua o le si mai le fiu fo mai Yesu e fiu masini fa ona po nei al fo mai Yesu po le ale me o ia te oi e le mfai ona mo e masini pe o ia te oi le lotoita o le loto le fa mangalu e fiu ala na fo mai tam fai do la to poto mo la to mai e le ma fai ona la to mo la nga o le ita ona ia te oi na fa mai tala le li awane e ang salai awane e ngoto le la e o ita fa pe o yese tasi o ita i pe ia o le o fa manatu atu e la morning breakfast le nei tae fa mangalo ai lo man tua le o ta ua le sunga to ina le tala Yesu ke viso o lo wita i lo uso e le ngata i lo uso na lua fana na fa tasi se tulo a so se tangata lava e ta ua lava le na o lo uso o lo wita lava la i lo uso e ole ua e fasi o tia lava le na tangata e o le na tangata e o le falling of aia le na ro tato o li o Yesu ke viso e fe me Yesu a tato wita awane i anga salai awane i ngoto le lao tato wita awa fo i nei tu ua se ava no tato loto e mautu ai le tia polo anga lele mai le anga pa ia o le tua na te whalau tele ma wha amala malama i o tau loto ma whina ngalo ia lana upu
ua tātou whaasoa i le nei taeao, ia tu mau le tua le lona lava vi inga ma le mamalu. Nei maso uma e o lava i le whaavavau, ao le whaiunga le nei vai aso, ia mole atu le whaafteitere lava se o tātou ainga, mai le sungan whaatonu, sungan whaiwhiau ia pasta mai, ia mai mao nei o ni au ia whaaftai atu se o tātou ainga le mafuta mai lava le amatanga o le tātou manu taeao i le aso ngafua se ia pa ia mai le nei aso whareini ia whaaftai whaamalo le mafuta mai whaaftai fo i le tatalo mai le ainga o le atua ia le ngantai leo sa moa atoa o lo nofu tatalo ma tāpua i whaiva ma ngā nuenga ia momoli atu le whaaftai tele ia le whaiunga le nei vai aso ia tai e le atua mea umalama e sāwa lia se o tātou atunu pele whaamanuia le atua le tāpua inga ta māma tina mātutua whaamanuia le atua i iana au auna whaiwhi au lo whapeona whaafale le malu i so se awhio anga wale tala ina o le awhio ngā le li i por finangalo le atua ia iai manuia o le atua ia se o tātou atunu atoa sa moa ia anga le le atu le atua maua se weekend manuia ia vi ia le atua e whaavavau ia o le pa ia so tātou ainga o mafuta mai le nei taeao ia whaafitaitele whaamanui atu le atua ia lau sunga te mā, lau sunga te ina ia se whaaiwina le tātou pokalame se te talo whaafitaitele te mā mo la upu nei taeao whaamanatu mai a te mātou lau e kalesia o le au pa ia o le au whaatutua uma nei taeao whamanatu mai te mātou o lea upu, o le ita i o mātou tangata. Ia maua i mātou o le roto whamangalo o mātou o tua. A ua fōi ne o mātou tu ina se awanoa e mautu ai le te apolo mana, tongo fiti mana mai le o mātou tangata. Whawhataita mā mola upu, ia ua aoa o ina ai i mātou, ua whamanatu mai ai a te mātou. Le ngata o le nei aso o lo mātou o tua i wheau mga luenga. Ai whapea so uma o lo mātou ola. Ia mātou ola i se o langa whamangalo. Awa o lo finangalo lea lo mātou o tua. Ta mai alo atu malemana lau upu nei TAEAO. Ia ina se loto mo lo malo. Ai ia whasirisiri na lava ta maa. Ona whamalo sia ai lau e kalesia le tine o keriso, le au whātua uma, ma le au kerisiano, ma le au pele, ma le au paia lo mātou atua. Au mātou whātaritari atu ta mā i le aso e te awhio mai ai. Se upu o mātou tala e ta mā o le tusa marofina ngaro, whamangalo mai i mā ua o au nā. Talo le ie manuia i le sunga i a pasta Mike Malinei au unanga o mātou atua, o ai le poto, le atamai o le whautauta, i a whapena o na whatautai ai le nei ala ata Malinei, ala leo lo mātou atua, ina i a whamalo sia ai, e le tino ke riso lo mātou atua. Whamanuia i lau o ono marwharetua, e ana le nei malu lo mātou atua, iei o au whamanianga lo mātou atua. Ta mā, ia o whiau mga luenga o toi taimi o nei aso, ia mua au muri au lau fio i mea uma, ia whamangalo foi ma ua o au auna, ia foi atu mea uma i lau fio ina ia vi ia ai oi, nei maso uma o atu i whavavau lava. Ona o Yesu o mātou talo wala au atu ai nei. Amen. Amen. Ia le tua ia, toi Moses whapuponga le tātou pokalame, i le aso na fua ana fua nei, i le alofa ma le anga le lei o le atua, o le nei aso, whaaftai tele, whamanuia le
tātou whai mai e le sainga